zatim pjesmu Znam je bila ko autor i tako. Ima dosta toga, samo što je to tad nije bilo toliko poznato. I onda si na drugom albumu napravio totalni preokret, a o tome ćemo nakon malo muzike. Vrijeme je da malo sviramo. Ajmo poslušati onu duetsku, ja imam nekog sa Nadelom, s Funky G-a, pa ćemo onda nakon toga nastaviti razgovor. Slažem se s tobom. I dakle, jedna pjesma pa se vraćam. Opet si noćas došao po zrno mojih snova, 1000 milja preleteo da opet budem tvoja. Dodiri tvoji prestaju, a noć je tako hladna. Verujem i to je moja kazna. Ja imam neko ko ljubav želi, a on je daleko.
I eto, gledali smo duetsku pjesmu sa Anabelom iz Funky G-a, ja imam nekog. Otkud u stvari ta suradnja, otkud s njom? Pa sve moje duetske saradnje desile se iz prijateljstva sa kolegama s kojima sam snimio duet. Pa tako i sa Anabelom, puno prije dueta smo se počeli družiti, zaista smo onako jako dobri drugovi. Ona je dobila tu pjesmu, zvala me na telefon, počela malo da pjeva, meni se tekst u stvari najviše dopao i automatski sam govorio sa njom. U tom periodu ja sam bio u Grčkoj, u Atini, nekih 15 dana i čim sam se vratio, snimio sam tu i spot. I Boga mi postao veliki hit, te godine smo u Srbiji i Crnoj Gori dobili nagradu za pjesmu godine, što mi je bilo jako drago i u Bosni i Hercegovini. Je li tačno da si trebao snimati duet sa Dinom Merinom? Pa jest, u stvari... I da je ta pjesma nekako uletla u to? U stvari mi smo imali neke pregovore, meni bi bilo veliko zadovoljstvo i čast duet sa Dinom Merinom, ali s obzirom da je on dugo radio taj album Burek tada i već su mu bili dogovoreni duet sa Željkom Joksimovićem i Ninom Badrić i tako dalje, ja nekako nisam mogao da čekam, odnosno izletila ta pjesma sa Anabelom i eto do duetske saradnje sa Dinom nije došlo, što ne znači jednog dana u budućnosti da neće doći do saradnje. Meni bi bilo stvarno veliko zadovoljstvo raditi sa Dinom Merinom jer ja ga jako poštujem i njega i njegovu karijeru, ono što radi, volim da ga slušam. Evo sad ću pomenuti nešto što mnogi ljudi ne znaju, da ti imaš ono, bukvalno predobar smisao za humor, ali mnogi ljudi tebe ne znaju. Znaš, ne mogu te doživjeti nekako tako. I onda, kad onako privatno se znamo, dakle, kad onda nekim ljudima kažem da ti imaš ono izvanredan smisao za humor i da si ti jedna osoba ispred kamere, a totalno druga, uživo, ne mogu da vjeruju. To vam svi kažu koji me upoznaju. Obično ljudi imaju totalno drugačije mišljenje o meni, u stvari formirano putem svojih TV prijemnika jer nemaju priliku da sjedi sa mnom privatno i onda kažu kad me upoznaju joj pa ti si totalno drugi lik, ti uopšte nisi ono što mi mislimo da jesi. Eto, drago mi je da je tako jer mislim da ljudi, poprilično veliki broj ima pogrešno mišljenje i da me pogrešno doživljava. Ja nisam ni snob, nisam ni ufuran, nisam ni hladan, u stvari ja sam jedan totalno normalan momak od 25 godina koji svaki drugi. Vrlo sam pristupačan, vrlo ljubazan, društven, nisam umišljen, nisam raskalašan. Mislim ti me znaš godinama, tako da nadam se da ne pretjerujem kad se ovo kažem za sebe. Dobro, da ostavimo privatno, pa pričat ćemo kasnije o tome nešto. Otišao si na Eurosong koji je 2004. 2004, tako je. 3 puta prije toga si pokušavao, jel 3 puta? Jeste sa Sevdapom i 2 puta sam, sa taksijem. Je li ti bilo krivo one godine kad nisi prošao sa taksijem? Čini mi se da su svi nekako bili ogorčeni kad ti one godine nisi. Evo bar kod mene na radiju sa kolegama znam komentare. Pa nije mi bilo krivo jer se ja nekako pomirim sa tim da, eto. Misliš li da je tad politika umiješala svoje prste u to? Pa mislim da da. Mislim da da, ali bez obzira na to mislim da je Mir Martina odradila super svoj posao, imala je isto jako dobru pjesmu. Ja sam čovjek koji se navikne na uspone i na padove i mislim da je moj tim u stvari to puno teže podnio nego ja. Ali eto, sljedeće, odmah naredne godine nakon toga sam išao u Istanbul i stvarno napravio izvrstan rezultat i opet ih volio otići. Tvoji dojmovi sa Eurosongom? Ma fenomenalno, mislim. To je jedan nevjerovatan festival, meni se posjećalo da idem u Istanbul, u Tursku, prije svega gdje je klima fenomenalna. Onda Turska je jako prijateljski raspoložena prema nama Bosancima i Hercegovcima. Izuzetno je bilo, nekih 14 dana sam bio tamo i mislim da je to 14 najljepših dana u ovom poslu. Barem što se mene tiče. Nevjerovatan osjećaj. Spomenuli smo Eurosong, logično znaš šta ću te sljedeće pitati, pretpostavljaš. Knjiga koja se pojavila u kojoj se opisuju događaji sa Eurosongom. Da. A ne znam šta bi ti više o tome mogao da kažem. Svi su bili iznenađeni. Ne znam što čovjek jednog natjera da sebi dozvoli nešto tako. Evo, pokušavam da uđem. Možda što se svjetla pozornica je skrenuta u drugom smjeru. Ne znam. Jeste kontaktirali, jeste se čuli ikad poslije toga? Mi smo se jako lijepo i jako civilizirano razišli. E sad, šta je rezultiralo tim da se napiše takva jedna knjiga koja je jedna kompletna laž? Ja ne znam, ali, Bože moj, mislim svakom svoje. Ne znam uopšte šta bih ti mogao reći o tome. Ja je pročitao nisam, neću će čitati, jer trudim se da u životu čitam nešto što me duhovno, intelektualno nadgrađuje. Inače ne volim da čitam tračeve, niti da kopam po tuđim